Aduh. Itu aku mau dulu. والآن هيا بنا نخطو إلى الفقرة التالية ألا وهي قراءة الكتاب التراثي بمنهج المفتاح من أحد طلاب مركز الشريعة فنفوض هذا الأمر إلى الأستاذ مولانا عدناني ومع سعادته فليتفضل مشكورا. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan baca kitab dengan metode Al-Miftah oleh salah satu santri Markas Syariah yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Maulana Adnani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Naam ya ikhwan, kita akan menampilkan pembacaan kitab dengan metode Al-Miftah yang sudah lama metode ini kita pelajari. Metode ini sudah berjalan sudah lama di pondok kita, yang setiap tahunnya akan terus ada penampilan pembacaan kitab, yaitu sebagai apresiasi bagi anak-anak kita di kelas 1. Kepada Ananda Muhammad Azan Ar-Rizki, Wananda Muhammad Faik, Wananda Bobit Ammar Hibrizi, dipersilahkan untuk menaiki panggung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun fi isti'mali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustafu bihi min araqin wa nahwihi wasiwaku mustahabbun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardan aw naflan wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi. Nah, kifayah. Di situ terdapat kalimat huwa
Huwa itu kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Mabninya yang mana? Isim domir. Isim mabni. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Isim ma'rifat. Nazumnya isim ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wabni wal gulami waladi. Sallu ala nabi. Kemudian di situ disebutkan lafaz as-siwaku. As-siwaku. Ini kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Berarti Mu'rab atau mabni? mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. I'rabnya apa? Rafa. Tandanya apa? Dhammah. Karena apa? Isim mufrad. Itu cara bertanya. Asyiwaku itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Sini si ma'rifat. Dia mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad. Kemudian di situ disebutkan ada lafaz mustahabun. Mustahabun kedudukannya jadi apa? Khobar. Jadi khobar. Mana mubtadanya? Wasiwaku. Khobar. Nazumnya khobar. Wal khobaru juz'ul mutimul faidah. Wallahu badun wal ayadi syahidah. Apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dirafa'kan oleh mubtada sebagai pelengkap makna mubtada dan bermakna iku. Alhamdulillahi rabbil. Sallu ala nabi. Naam, ba'du. Muhammad Azan Ar-Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa huwa ay siwaku fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha inda taghayyuril fammi min azmin. Kila huwa sukutun tawilun wa kila tarkul akli wa inna ma qala wa ghairihi liyashmala taghayyurul fammi bi ghairi azmin ka aklin dirihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Naam, kifayah. Di situ terdapat lafaz ahadu. Ahadu kedudukannya jadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena si parifat. Karena adat. Karena adat hitungan. Karena adat hitungan. Itu jadi mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa di awal kalam dan bermakna bahwa atau Bermakna bahwa. bahwa. Nazumnya mubtada. Al-mubtada sebut raf'u mu'abadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Nah, di situ dapat lafaz min azmin. Azmin kalimat apa? Kalimat isim. Azmin kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Tanda isimnya apa? Bertanwin. Bertanwin. Tadi mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah isim yang akhir kalimatnya bisa berubah-ubah karena ada amil yang menyebabkan akhir kalimatnya bisa berubah-ubah. Dia mu'rabnya mu'rab yang mana? Mu'rab yang isim mufrad. Mu'rabnya isim? Mufrad. Isim mufrad. I'rabnya apa? Jar. I'rabnya jar. Kenapa dia jar? Karena dimasuki huruf jar. Nazamnya huruf-huruf jar? Kata huruf jar wa min ilaha takhala syada fi anala mundur balam kayum wa tawal kafal bawala alla wa mata. Udhkur as-salata 'ala nabi. Kemudian di situ terdapat kalimat sukutun tawilun. Tawilun kedudukannya jadi apa? Naat. Jadi naat. Naatnya hakiki atau sababi? Hakiki. Naatnya naat. Sebelumnya nazumnya naat. Anatu imarafi'un mudbari ya'udu liman uti aw limuzhari. Sallu ala nabi. Ba'du.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin. Wasani indal qiyami ayil istiqazi minan naumi wasalisu indal qiyami ila salati fardon aw naflan wa yata'akkadu aydan fi ghairi salasati al-mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiraril asnani. Nah, di situ terdapat lafaz wa yata'akkadu. Yata'akkadu kalimat apa? Fi'il Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? mudhari Fi'il mudhari. Mu'rab atau mabni? murab Mu'rab. Di i'rabnya apa? rafa Alamat rafanya? dhammah Kenapa di i'rabnya rafa? karena tidak sambung dengan amil nasab dan amil jazm. Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil Jazm. nasabnya. Ifa mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katashadu. Sallu ala nabi. Kemudian di situ ada lafaz fil mutawwalati. Al-mutawwalat kalimat apa? Isim Kalimat isim. Dia alamat isimnya apa? alif lam Alif lam. Kemudian dia mu'rab atau mabni? murab Mu'rabnya yang mana? jama' muannas salim Jama' muannas salim Jama' muannas salim. Nasabnya jama' muannas salim. wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksar fil dari wa fi nasbi ma'a. I'rabnya apa? Hurufnya jar I'rabnya jar. Alamat jarnya? kasrah Alamat jarnya kasroh. Kenapa dia jar? karena kemasukan huruf jar. Apa huruf jarnya? Fi Huruf jarnya yaitu fi Alhamdulillahirabbil. Sampai di sini penampilan pembacaan kitab dari anak kelas 1 Pondok Markas Syariah dengan metode Al-Miftah. Semoga anak-anak kita terus berkembang, terus memiliki pemahaman, terus berkembang, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقول له جازل الشكر على ذلك ونستمر إعلان تكريم الفائزين للمستوى الثالث حتى السادس من السلف ومع الأستاذ ورديان حق فليتفضل مشكورا. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pengumuman para juarawan dari kelas 3 sampai kelas 6 Salafiyah yang akan dipimpin oleh Ustadz Wirdian Haq. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengumuman juarawan untuk kelas 3 sampai kelas 6. Maka kita mulai pertama dari kelas 3A. Juara 3 dengan nilai rata-rata 81,44 diraih oleh Ananda Musyaffa bin Yahya. Dan juara 2 dengan nilai rata-rata 82,67 diraih oleh Ananda Muhammad Adrian. Dan juara 1 dengan nilai rata-rata 88,89 diraih oleh Muhammad Reza Siregar. Maka kepada yang bersangkutan diharap untuk menaiki panggung kehormatan. Dan kami minta kepada Al-Habib Abdurrahman bin Yahya untuk memberikan penghargaan
Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala nabi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan di kelas 3B. Juara 3 diraih oleh Ananda dengan nilai rata-rata 87,44, diraih oleh saudara Muhammad Rafi. Dan juara 2 dengan nilai rata-rata 92,74 diraih oleh Abdul Hamid Asgaf. Dan adapun juara 1 di kelas 3B dengan nilai rata-rata 93,66 diraih oleh Ahmad Hayan Hudia. Kepada nama yang disebutkan diharap untuk menaiki panggung. Dan kami minta kepada Al-Habib Mukhtar Al-Attas untuk memberikan penghargaan kepadanya. Waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi. بشرى لنا للمنى دنا على وفاتنا بشرى لنا للمنى دنا على وفاتنا وثروة يسواته والبشر أضحى معلنا والحسن في باللقاء يا عين قلبي يا عينا يا نصرتي باللقاء يا عين قلبي يا عينا أنت جمال المصطفى أنوره لا أدنى بشرى لنا دينك المنى زرعنا وفاتنا بشرى لنا دينك المنى زرعنا وفاتنا والشر أنت سواته والبشر أضحى معلنا. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut di kelas 4. Juara 3 dengan nilai rata-rata 87,77 diraih oleh Ananda Muhammad Aji Saputra. Adapun juara 2 dengan nilai rata-rata 89,68 diraih oleh Ananda Zilan Alwi Al-Bagir. Adapun juara 1 di kelas 4 dengan nilai rata-rata 90,73 diraih oleh Ananda
Muhammad Faruq. Maka nama-nama yang disebutkan diharap untuk mendatangi panggung. Dan kami minta kepada Al-Habib Farid Syahab untuk memberikan penghargaannya. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aji ودعوت بطار الله أن يغفر في أواه بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke kelas 5 Salafi. Juara 3 dengan rata-rata 77,07 diraih oleh Ananda Muhammad Fakhrur Razi. Juara 2 dengan nilai rata-rata 81,55 diraih oleh Ananda Muhammad Aji Saputra. Muhammad Hussein Aji. Muhammad Hussein Aji. Dan adapun juara 1 dengan nilai rata-rata 90,26 diraih oleh Habib Umar Habibullah Syahab. Kami minta kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Qas untuk memberikan penghargaannya kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. لقد أتيت هبة بظلي لقد أتيت هبة بظلي وفالتي أمام الكوني وجد عبدا لكم الذين وجد عبدا لكم الذين فهل عساكم أن أبدوني فهل عساكم أن أبدوني لقد أتيت هبة بظلي لقد أتيت بما بظلي وفالتي أغلبوني وأجد عبدا لكم الذين وجد عبدا لكم الذين فهل عساكم فأغلبوني فهل عساكم فأغلبوني فيا كراما لمن الجوع فيا كراما لمن الجوع ظلوم قلبي فقد قالوني ظلوم قلبي فقد قالوني لقد أتيت بما بظلي لقد أتيت بما بظلي غير الذين ما تركوني ولئن عبدا لكم الدين فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم
ucapkan terima kasih. Kita lanjut di kelas 6 Salafi. Juara 3 dengan nilai rata-rata 74,83 diraih oleh Ananda Sufyan Sauri. Dan juara 2 dengan nilai rata-rata 76,55 diraih oleh Muhammad Rasil Khutbin. Dan adapun juara 1 dengan nilai rata-rata 77,71 diraih oleh Ananda Slamet. Selamat dan Salma. Makanya juat. Kami minta kepada Al-Habib Anis Askar kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. يا ويلي يا نور العين يا ويلي وانظر إلي يا ويلي يا نور العين يا ويلي وانظر إلي يا ويلي يا نور العين يا ويلي يا نور العين يا محمد أنت المحبوب المطلوب يا محمد أنت المحبوب ولأجلك المطلوب وبفتحك تساق القلوب وبفتحك تساق القلوب تنجينا بيوم الدين يوم الدين يا ويل يا نور العين يا ويل يا نور العين يا ويل فانظر إلي يا ويل يا نور العين يا ويل فانظر إلي يا ويل يا نور العين يا ويل يا نور العين. الحمد على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والآن هيا بنا نخطو إلى الفقرة التالية ألا وهي حفظ نظم الألفية للإمام ابن مالك على وجه كامل من أحد طلاب مركز الشريعة فنفوض هذا الأمر إلى الأستاذ كي أصف أبو سفيان البنتني ومع سعادته فليتفضل مشكورا. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan hafalan Nazam Alfiyah Ibnu Malik dari salah satu santri Markas Syariah yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Asep Agus Sofyan. Kepadanya tepat dan waktu kami persilakan. Sallu ala Nabi. وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin, para dewan guru, para santri semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita panggilkan salah satu santri kita, anak kita yang terbaik di dalam hifdzul mutun, yaitu Ananda Fakhrul Raji, untuk maju ke atas panggung. Sedikit informasi bahwa salah satu program di dalam Kisim Salafiyah Markas Syariah, di samping para santri mempelajari kitab-kitab kuning, membaca kitab, juga ada program hifdzul mutun di mana para santri diwajibkan untuk menghafal daripada mutun, matan-matan fan setiap ilmu dalam setiap tingkatan kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah salah satu santri kita
yaitu bernama Fakhrul Razi, sudah menghatamkan hafalannya dalam menghatamkan hafalan Alfiyah 1000 bait. Alhamdulillah. Kepada Ananda Fakhrul Razi dipersilahkan untuk naik ke panggung. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sudah siap? Ya. Bismillah. Al-Muqaddimatu dari bait pertama. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbil Hakhra Maliki Musaliyan ala Nabi Mustafa wa ahli mustaqim syarafa wa astagfirullah fiyah maqasid nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى بالأبد المجازي وتبسط البادلة بالمجازي وتقتضي ربنا وغرس واختفاء إيقاظا الفية بالموطي وهو بساكن هزان تبديل مستوجي مثلا الجميلة المعرب والمبني. بسم الله الرحمن الرحيم. المعرب والمبني الاسم منه رب مبني لشبه الحرف المدني كشبه الواجعي في اسم ثناء والمعنوي في متى وفيه ونوكان نيابة عن الفيل بلا أتأخر وقد فكر وصلا مرب الأسماء مكر سلمان من شبه الأفريقى دون وسماء وفي الأمر مبني ونيا وأعرب مضارع العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالم يسنو يعنجل المسام مطلقا علمه كجاف وخرق وقرن وعالم والحقي وشق من وهيلة وشق واسماء وقنة ولقب صاحبة وإن يكون مفردا فأجب حتما وإلا أثبت إلا ضروري ومنهم من كون كفرد وأصل وترتجال كسو عاد وأودد. اسم الموصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الموصول موصول الأسماء التي أنثى التي ولي إذا ما تنت وتبتل بل ما تليه أو له علامة والنون تشد فلا ملامة والنون مدين وتنشد أيضا وطبيتم بذلك كوسر جمع الذي أولي الذي المتقى المبتدأ والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. المبتدأ مبتدأ نزير وأخذ مبتدأ نزير عاذر خبر إن قلت يزيد عاذر ونقدر وأول مبتدأ من الثاني فإن أقدر فسنة ثاني وقصة فهمي إن في قد يقضي ولكن الناس به ورد وإن فرق صادق إلى لما يكون كما لو إلا عدم. إن وأخواتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وأخواتها لأن أنا ليتالك أن نعملك أن نعصمني كان من عملك إن زيد علم بأني كفر ولكنه بذكني وريد ترتيب إلا في التي كليت فيها أو هنا غلبدي وهمزا أفتح السد مسدري مساهده وفسود تقصري فاقصر في الابتداء أخبر المسألة وحيث أن يكون لا أحقق بالقول حلقة. الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل الذي كمرفوع تزيد نور وجه انقطاع وبعد فعل الفاعل فإنهار فهو إلا فضل صفور رجل الفعل إذا موسند لتنين أجمع فشهد وقد قال سعد وسعيد والفعل الظهري بر مسند والفعل في راحة وفي كلا مقدهر والنسب حتم تعالى إسبكما يختص بفعلك عن حيثما وإن تعالى سبكم من التاريخ يختص فرافل فازبدا. مفعول مطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول المطلق المصدر اسمه سوى زمن من مدل الفعل كامل من بمثله أو فعل أو نصب وكن أصلا ذهن تخط توكيل أو ناء بناء وأداة كسيرتين سيرة الرشاد وكان يدوب عنهم عليه ذلك جد كل جد وفصل الجدال من التوكيل فوحد أبدا وثلنا وجمه غرف ردا. المنادى. بسم الله الرحمن الرحيم. المنادى وللمدنى أو كان إيوا كذا ثم هي الحمز للدنيا ولمنودي وغير والد للدنيا وغير منوب ومنذر ما جاء سموسغر خطف علامة وبالمعرف وذاك في وبالمعرف المدل مفردا على الذي فراه الإضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإضافة من تلي ربع وتنمين مما تطبق تدرسين وثاني جروي من أو في إذا لم يصح وإذا ولا مخدع بما سوى ذلك وخص ولا أعطه تعريفا بالتتالى كرب وإن يشبه المضاف أول وصفا فأنت لكن ينزل كرب رجنا عظم العمل جمع تقصير. بسم الله الرحمن الرحيم. تقصير أفعلات أقول ثم فعل ثم أتكون ثم تأكل جمع كله وبعض ذي بكثرة وكنياتي كأرجو نقص جاك صفي لفعل اسما صحيح عن فول ولربع اسم أيضا نجعله إن كان كالعنك وذرة مد وتنية أحضر فيه وغير معقول فيه مضطرد من ناس الاسم بيات النادي وغالبا أكلهم فعلان في فعل كفر سدان. الإدغام. بسم الله الرحمن الرحيم. الإدغام أول مثل محركين في كلمات لكن كلمة صافي وذل دين وكلا دين ولا بيبي ولا كجوس سن ولا خسربي ولا كهيل ولا كهيل وشد في عليل ونحوه فكبنا نكن فقبل وحي فقدك من حذر كذاك نحو تجلس قدر وما بتاين كبير تصر فيه على تكتب من العبر وفوق حيث مضمون فيه سكن يكونه بمقدار مختارا نو حالت محل وفي جزم وفي بالجزم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله بارك الله فيك. تكبير.
Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Demikian penampilan daripada hafalan Alfiyah, mudah-mudahan semakin diberkahi, diberikan kemudahan, dan semua santri diberikan kemudahan, diberikan futuh di dalam menghafal kitab-kitab, mutun-mutun daripada ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren Markas Syariah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نقول له شكرا على ذلك ونستمر إعلان تكريم الفائزين لقسم التحفيظ والمساعدين ومع الأستاذ ورديان حق فليتفضل مشكورا. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan pengumuman para juarawan dari kisim tahfiz dan musaidin yang akan dipimpin oleh Ustadz Wirdian Haq. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Kita lanjutkan pengumuman para juarawan santri Markas Syariah dari tahfidz dan musaidin. Kita mulai dari kelas 2 tahfidz. Juara 3 dengan nilai rata-rata 67,11 diraih oleh Ananda Gading Sayuda Utama. Dan juara 2 dengan nilai rata-rata 74,97 diraih oleh Ananda Syahrul Aktor Pratama. Dan adapun juara 1 dengan nilai rata-rata 87,51 diraih oleh Ananda Muhammad Khaidir Humaidi. Diharapkan kepala nama yang disebutkan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan kami minta kepada Ustadz Haris untuk memberikan, dan kami minta kepada Bawi Ahmad untuk memberikan penghargaannya kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Ya nur al-ain ya Taha Aziz, ya nur al-ain ya Taha Aziz, ibadan indallah. Kita lanjutkan ke kelas 3 tahfidz. Juara 3 dengan nilai rata-rata 75,94 diraih oleh Ananda Ahmad Nabil. Dan juara 2 dengan nilai rata-rata 82,5
diraih oleh Ananda Muhammad Khafi. Dan adapun juara 1 dengan nilai rata-rata 83,80 diraih oleh Ananda Habib Jindan Syahab. Sallu ala Nabi. Dan kami minta kepada Al-Habib Mustafa Al-Habsyi